Patara whātula amtango neva yasolo tātua tanu o le whao po pongo tala whau mai Sāmoa o se mai le whaafonga. Wa whaelo manino le komisena o le komisi o whainga pālota, to le afotu ia Lolo John Stanley. Wa o ngaunga nisi o soli ngā tū la whono wali e mai a wha ngā solo atu le tūlanga whae wiu o le restare no tangata pālota mo le whainga pālota tele. Wa whaatino nisi o sui whaolioli mo le pālota, whaatesei matangata restala. Pa mauni mai to le fo wa fa nga solo nesu esu enga fa tu la fono ma tu ina tu lol mtanga lwengo leo e fia e la to molianga ya la to wia o failo foi se pe po fam talanga el savali o ia solinga tu la fono wa fa tido la to wia wa solia ele vai nga iva se fu mal fa iva se fu mal lima iva se fu mal ono mal iva se fu mal fitu fa pe foi iva se fu mal valu o tu la fono fa nga palota lua fes fu mal iva. E whāni mata aupu po cases o whāma wina le tau mawhaio ne se whao ngā pepa whāna o isi tangata e whaatino i lato restala. O ia mata aupu e whā. O le isi lua na maua mai le restala mai savai, au le isi lua mai restala ino tangata i upolu. Whae loe to le whoa, o le isi o i lato ia nanga i ato maletusi whaamau nia mai le nuu, o lo nofo maue mo lana restala i lei tu malo pālota, ma le whaamtalanga o le tusi mai le whaifi au. Mai na fisilingia pe na te sila fia le whaifi au nta pena ina le nei tusi, a e talia nei loa le ai. Peita ina ia whaai loa o le tusi na tu inatu e le suita wa whao li oli. Whaai loa le komisena, o lo whaanga solo su e su enga alona ofisa a mai aloa, ma tu inatu e loa le tu ai ngā soli ngā tu la whanu le ofisa o leo, e whaatino lo e eia la tō mō lianga. O leisi vaenga e silia le lua se furu mata o po tangata pālota o loo masalomia, e leo wha mao ni le mea o loo nofo mawai ai ese wha maumaunga o loo tu ina tu i le ofisa o whainga pālota e whaatino ele restala. O mai au na whaafso tai e le ofisa o whainga pālota i lantou ne le telefoni, e na ia toi anga i ane le ofisa o whainga pālota mani wha mao ninga o loo nofo maui tu malo ua restala i mo le whainga pālota. A whai ai le tu inatu ni wha mauninga o lona winga o le atu e wha sao le ofiso whainga pālota nuu ma lala whanga o nuu pālota e te tau na pālota ai lea tangata fua e wha maumaunga a le ofiso whainga pālota. Ua te taro mai le sui tau wā o whaleata numero 4 e le mamalo le atu nuu ina ia toi tu inatu se hawa noma se whātua tuanga e le pātia le whātua tui le tu Sāmoa o tasi. Mō ni vaenga tā ua e te tau o na whāmaia ina, le wale mawhai o na whātau na wina le pāia inga le nei. E le wheilo inga le vaenga whāpo whai ma lau te stala na tā ua e le whionga ale vena ale. Mai te tau fo i le tunu o na koe a mai ati sia mongo se i kiringi a kula wanga le ngā o la koe e le ua mes mai me. It's good to let them go. Ka te mai pe ngā malo. Atu tuanga le tunu se i whio koe le whionga le. Te nei matu ia ka wapen malo in ko si sila fero la ko lisi pa inga no mga ya ku ya le fa wa ale anga ya o la ko ai pule pensa mo ka mai te tonu telefou o lo anga ele saunanga le ngoa matua le fionga fia me mana na ka peneta tausi e o mai ele fai o le vai aso wa au si tu malo iva le mai a ato le restalina o tangata umolato i tu malo wanga va ai palota o lo we lungo le lola. Maua au sia ele fitu se fulma le tolu pasene o i lantou wa mai o na restala mai ile whaita wao whai o le atunu. Mai o se tūlanga le leile na whai lor komisino whainga pālota e na ua lolofi mai lava le mamalo le atunu lato e whaatino la lato a ianta tau. E restalai ma whai lolo lato leo e ala ile suita wa lato filia o lo i ailo lato whatua tuanga. Mo i latua mai arrestana mai lunga o peng te whai langi, wa lua se lau lua se fulma le lua, ai se lau iwa se fulma le lima i lato wa toe lava mai a vaenga wha amalie nei le tūla whona arrestala, e na o le toa lua se fulma le lua i lato, wa mai a atua toa vaenga mo mia. O le vaso uma vai sa whai longa i nai, le atua ngo le lua se fulma tausanga, talu ona wha vai mai le wha la tonga le toa manga moe poponga tia, sa vea mano whanga sulu wha i ei ilantou mawhatia mai sa wanga e le ngata i tina ai mai se lava i whanau ta maa i ta e o i pepe. Wa wha mawina lea sa whanau lea o le to manga
E na ua toi whailoa e toi se tina e sana tamatene, na tau sia le to manga mai la vailo na pepe, sa iau ina vai tamatu se urunga li mai Amerika. Na vaalia tina ia Michelle Kidmans na ia vai tamaina le teinei titi, sa le whaingofia le liwi nau pepa e vai tamai le tamai ta ia losi. Peita i o se fianga ma se moe mitinga na tau la iai, ne ia toi malanga mai ai sa moe whailo ai atu i lona tina moni, ma wha malama ma wha mautu wai ia losi lona pitanga, o ia o se tamai ta i Sāmoa moni. O tala fowia, manuia le nei amatanga le vai aso i ngā ruenga whai o le tātua tino, wha soi fuia.